Raltiang Ram hun kan no thleng le ta atun chuma chuan Africa khomwal pui marthang lamaram pakhat MAURITANIA ram chanchin kan zirdon nia MAURITANIA ram zawzong chu kilometer nuai som le sing thum biala zaw ani a kumsang ni som pathum chharpui atanga alandanin mishing cheng mi nuai som thum panga zet zot ani a mishing cheng bitzong hi kilometer khat bial zela mi pathum point pali cheng zel ang anni me pakan mu ang hian Islamic Republic of MAURITANIA ram chu Africa khomwal marthang lama omin aram mun thuma chana mun ni zet chu Sahara thalerin a o a hewang hian mishing chen na ata na thlan omzok aram chim lama mi an cheng tam fe zok ani henglai rambora hian kum edi pathum na vela buffers mi te an cheng chana chumi hnuwa barbar nam an pem lut vele a anni ho hian alo cheng masa buffers mi te chu an nek chuak vek nge ani hun alo rei hnu in beni hasen nam le arab mi ten ramlo an tum ve awangin barbar mi te nen kum zabi som pasari na a anin do nek ani MAURITANIA ram hi Portuguese longjin mi ten kumzabi som panga na a anlo thlo po to a kumzabi som pakwa na a French mi ten omhun khwarnan an mangchana kumsang khazakwa somli paruk khan French overseas territory ti ming alo puta a French lakachangin kumsang khazakwa somruk November ni somni pariat khan zalen na amu ani no workshop MAURITANIA khopui no workshop hi barbar nam chong chuan thlifim thot na hmun ti na ania anrama kholian berle sarkar ro rena thut hmun ania sumdo na hmun pui ber ani bok a khopui lai ril le a che vel zawzong hi kilometer sang khat bial zet zawani a mishing cheng noi som bor vel an omani no workshop hi tun ma in sanghaman tu te chena thingtlang khwa ani china ramin zalen an swal chho lain khopuya tan he khwa hi an thlanga French hawin an apply khan khopui chanpa nei lovin St. Louis Senegala sarkar ro rena thut hmun om dai ani zalena an mu ma kumsang khazakwa somnga pariata tangin he khwa hi khopui ni turin an buat sai loka atira chuan mi sing khat sanga vel khosa thei tura duan ani a thaler hmun rovin ramcha ati chiat bel zela wangin khopuya an pem lut na sa a atira an duan aya na sa fe mishing cheng an tamtak sia chuan veng tlabir slum area a khosa po an thanem ve fe ani Port de Piche MAURITANIA rama khwalzin te mu ngei atana mun than om bera an ngai chu Port de Piche hi ania anram khopui no workshop sirmaya sanghaman tu te fon khom na mun hi Africa khomwal puya ramdang te ne na khai khin po in sanghaman tu te mun lar pol ania sanghaman tu fe chuak te chu chohnulama an ho khoma an sanghalei tura lo hmok tu te nen an rilui lui thin ani Noa dibu he khwa hi MAURITANIA rama kholian berdot tu ania mi cheng po nuai khat vel zet an omani he khwa adanglam em na chu awaw kama ti hian longhlui ani tu ten an hnut chhia zathum bor vel zet oma longthlan mual ti in an soi hial ani khowela longhlui hlon hnut chhia na longthlan mual an ti mai te zinga helai hmuna hian longhlui atam berani henglong te hi tun ma French hun lai an hlui hlon to te ania Indo pui hun laya long tele company long hlui te ani nok hlom bok ram tam takin an vaw kama long chia da an phal lo lain
Mauritania a hian hnuchia man sumchoi atlem awang ani bera amai ro chu heng long chak hlui thir tui ek le thingmoi te hian tui ati thiang hlim lo baka mun ma ati trop bala chia dara then fai tumin sarkar lamin malaka tum mek ni inan soi Chingeti Sahara thaler depa khopui pakhat Chingeti hi kum zasari somsari pasari din to kha ania kum zabisom pakhat na a barbar namten sumdon munata nan manga barbar ho sumdon na atluk chak nu a kum zabisom pathum na a khan khopui chu thom thatle ni in Cross Saharan Caravan Trading Center sumdong te in to khom na khopui tan an mangle ta a akho chunga in te hi lungsen le lumro changcha mangasak ani hloma tundin muna akho pui hi mun ni a in chen sangin mun khat zoka chuan tun ma kum tam takkal ta a an in sakte kha a omloma vengle lama chuan tun hnu lama an in sak tun lai ve deuh te po a om thung ani mun hlui lam zok hi tun hmami te kut chhuak ani awang le a in sak phung te awang hian khwazin ten mo an chak china Mauritania sarkar po in khwazin tamzok in an tlo theinan ma alave mek boka Chingeti khwale a chevel hi UNESCO in munhlu World Heritage Site a kumsang khazakwa somkwa paruk khan apuang ani apoi bermai chu akum telin thaleramin mun azau zela he khwa po hi thaler vai vutin achim tran der to a daipon dewa in then khat phei chu thaler vai vuta wangin lo tlak lo rau san hial atul ta ani Chingeti Mosque, the Friday Mosque of Chingeti, ti an soibok hi, Chingeti khochunga omin tun maa Chingeti in ansak, in hlui tak tak hoten he an pathian biak in pan na kong hi, felfai takina po veka, chuti khop chuan an sakhwa Muslim sakhwa le an biak in hi an ngai poimo ani, an biak in hi khovel pum huapin, Musulman biak in zinga, chumlo chatlawa lwa lumrei berdot tu ani antia asakdan hi mol mangtak le cheimoi vak ani lova anchong traina mun hian Muslim ho mun thiang him mekalam ahoya hebiak in le achong sang minaret hi Mauritania mi ten anram chinchia na bera an ngai ani Desert libraries Chingeti kho upataka hian tun ma awang lai tak tak huna khan sumdong tam tak thlengkhom na mun ani mai baka Muslim mun thiang hlim meka pan tu ten an palchang chin boka wangin kho ho tu ten library an lo din nuala library chen khat chu mi mal ta te po ani thobok chung library a chuan sa kholama inzir tirna lekhabute wana arsi chanchin ja na bute chiar kople dan lamzir na bute a omhloma kumsang khazakwa somnga thleng khachuan heng library te hi somthum zet to theya hon alani hloma tuna ero chuan library panga chau a om to ani heng library a te hian le khabu hlu le un tak tak te le kut ngota ziak Muslim sa khole khabu sang khat za thum vel zet mu thein an lawong tha ani Ama kan soi to angin thaler vai vutin Chingeti khwa abo bel zela wangin UNESCO lampo in heng le khabu hlu tak tak te hi achiat lo nan mun hi mason an rota amai ro chu library nei tu ten an thla tu te atanga an ro chun le khabu te chu mun danga son chho an rem tilova mun lum le khoro taka an thei top chho in pi le pu te hun atanga an chin dan pa ngai chu an la chom nung ve trang ani tunma in Africa khomwala cheng namsang sang te hi in run chin an ni a salte anin manton chin French howin Mauritania ram an oppo khan an ramalo cheng ten sal nei chu nun phunga an lo nei to a
vun hang black Africans ho chu vun ngau zok bedan te sala an oma bedan ho hi Berber nam te Mauritania run tu Arab nam le Berber tha polte anni a Mauritania mi te hi Muslim anni a Muslim zirtirna ho tu te thu thua om tur ti an sa khwaina zirtir awangte salho an ri thei em awanga ma nia tlasang thei anni lo awangte in tun thleng hian Mauritania a sal an na tam em ni in an soi French sarkar khan sang khazakwa panga a salban na thu a chwa to a ma se a hlo tling lem lo ramzalen ani hnu po in sal nei an la ban chuang lova ramdang sarkar le mishing dikna chanvo hum hal tu pol tam takin Mauritania sarkar chu andem luai luaya kumsang khazakwa samret pakhat khan sarkarin salban na thu ati chuak ve ta a khovela ram sarkar zinga salban thu ti chuak tlai ber ani Amero chu an ram thaler mun zau tak awanga in kalpo tonna a har sat awangin sarkarin athupek akengko thalo ema tun din hun thleng po hian Mauritania a sal tam tak an la oma heng sal te hi tun ma anga ti du da le thir khai dia ta hlin ni to lo ma se an re thei ema wangin mania ta sang thei din hun an ding lova lekha an zir miaw lo awangin thiamna lama an hnufuma an pu terin chanin an nung ve tlok tlok mai ani Africa khomwal marlama hian khovela thaler lum munzau ber Sahara a oma azau ema wangin ram tam tak aboa Mauritania ram munzau zok po hi Sahara thaler ramina bo tela Mauritania ram mun thuma chana mun ni zet chu thaler ram lum le vut mun ni in akum telin thaler mun hi azau bel zel le ngala khotam tak chu thaler vutin achil bo to nge thaler zau bel zel chan hi chi sang sanga oma ruasur an don tlema wangte ami cheng ten thing hring an ti chereu awangte le an ran vul ten an chen chereu wangte ani a hengte awang hian Sahara thaler chuan mun a ozau tial ani Mauritania rammi tam tak ezon na chu ran vul ani a tuna chuan thil har sa tak ani to tunma in hnim hring tamna hmuna an pem kwal mai china tuna chuan pemna turin mun hla tak tak an panangai to a mun then khat thlai ching tu te huan pal tlanga pem te po atul fo wangin huan an chil chhiat chang po atama hei wang hian sarkarin ran vul tu te pemna tur kong fel zok te po arwat sak hialani thaler mun ro le lum awang hian tui in tur le khosakna tur mu a har sa a tui chun chua a hlu hle tunma a tui an mu zung angin tuna chuan ol sam to lawa tui chun chua hai fu tur po in thuk tak tak lai angai to ani thaler mun azau zel awangin khotam tak an rau san to a chen na khwa nei lawa wa vai reng ai chuan ti in tuna hian UN program kai shwaina hnuaya NGO po sang ten ma la in mun hring siambel na an thoka thingte phunin a thei angin thlai huan mun te po an siam boka heti hian zoi in thaler mun zau bel tur an dolet ve me kani Eye of Africa, Eye of Sahara, ti po inan soya Richard structure, ti po inan soy thau boka, aming ang de uhian mit ang de win he mun hi a oma, amay ro chu amuna zaw tham ema wangin, ani na ang taka langchiang tur chuan, van sang tak atanga satellite atha lakna lo chuan alang thei lo ani. Hetia leilung lo omdan ringot hi, chiang taka chui chua ni lo ma se, chui tu chen khat chuan kum sang tam taka, khomwal pui in siam remlai atanga hetianga lo om ve ta ni inan shia a mit ang taka leilung in siam kwal te hi lung chi sang chang tak tak in rem kwal te ani hloma a hmuna kalchuan heng lung in rem te hian om zia nei po in a hriat lem lo ani
iron ore train Mauritania ram hi leilung house na sang thir copper le gypsum ate a house hle a amai ro chu aram zau zok hi sahara thale ram rovin abo awangin thaler china kholian ti tham a omme ulawa in kalpo na kongpui thapo a omme ulo he awang hian khwajin phur motor po a umlawa thingtlang mi ten in kalpo na atan iron ore train anti hi an mangber he rel hi thir lai chwa sa phur na tura duan ani a alai chwana hmun atangin thir lai chwa sa te chu node bho longchol na hmuna ni tin athiara anrel hi ase em a km thum zeta sei ni in apotu kholpo pathum ngot an mangani khovela rel sei berni in an soi nge relina palchang khwa a te hian reilo te dingin chuta tanga jin tur te chu rel din chungin an lo zuang lut ve maya chuan man choi po angai lem lo amai ro chu he rela chuang tur hi chuan tor chelve fe chu angai ani thutna sanpa a omlova node bho atanga khochak lampan ani chuan engma aphurlo awangin rel pindan ruaka ommun an khwar maya chumia tanga alet le lam ero chu thir lai chwa hlim aphur miaw awangin mani thutna tur in hai kwak chop angaya ril tram thoina tur po in pai tra nangaya rel hian chunghliap anei lo awangin zana awot du hle a thomnu cha tak nen mit mim ve na tur tar mit phui tha tak ne na tho chwa angai boka darkar som pathum vel zet zan khwa a rel chuang te chu atuka thir lai chwa na hlim noi awangin ungthial thualin khwa a an luta she omviawin langma se aram mi tamjok veiwa na lir theiber ani a tin khwajin tam tak thalai lam ten ton shat nei nan shim rela chuan hi anin ti mu viawani Terjit Oasis thalera si tui hmun ani a tlang le tlang kara lungkara tanga tui far keu hi in tla ka thiang hlim ani a atui luang dem hian avela thlai na te le tum thing te achoma thale ram ro boruak lum uap chur kara mun nuam tak hetiang tui hmun saphovin Oasis anti hmun hi hlutak ani a terjit hmun po hi kumzatam takkal ta atang khan khwajin te chol ha damna hmun aloni to china arama cheng nam billal ten an lalchan tir chinchia na atana lalukhum an khum serle sang ti na hmun atan an lo mang to china in nei na hmun atan te an lo mang to chin bok tuna hian khwajin te inpul na hmun atan buat sai ani a adu du tan man choya ria lu thei ani Kati zong khatun chuma Raltiang Ram huna Africa Khomwal Puyaram pakhat Mauritania ram chanchin kan thir ho thei cho along le ta a thale rama nun har sajia kan thithiam rawinarin om kan ram nei chunte trul lawa ti bua mai lawa duat taka en kolin thangle tharte ta na lo tlak zel turin tun huna hian idua tang u